جوانترین و دلخواسترین جاده لپایتخت بره ی آلمانیا. دگل ورز بشکوین و بهاره دار گلاسین جاده یا هر لبون بیر و شیرا بخواه را دکشید. دیمن دلوکر خمروین و خیال آسا آفراندینه. هر کسی که دهیت اوه کولانه جسیمای نوی و ینوی انرژیه که ارینی دهیت دیدن. و هنه کس هنه سالانه دهینه دیدارا اوان دارن و جتر نابن. I have been here several times already. من پێشتر چەندین جار هاتوومەتە ئێرە. 8 ساڵە من لە ئەڵمانیا دەژیم. هەموو ساڵێک من دێمە ئێرە بۆ بینینی گوڵەکان و ئەم شەقامە. کچە هاوڕێکەم هەمیشە دەیەوێ وێنە لێرە بگرێت کە زۆر جوانە. هەروەها کافی خۆش لەم سوچانە هەن. زیدتری 20 سالایه الباروی خلک کولومبیا مینی مارکتک دوی جاده ده هیا. او دزانیتن خلک لاوی جاده آکنجینه همو وکوی به هاتنا زیده یا خلکی دلخوش نینن. ئەم کاتە بۆ من زۆر جوانە. هیچ بارگرانیەک نییە. هەمیشە دڵخۆشم کە گێلاسەکان گوڵ دەگرن. ئەمە باڵاترین خاڵی خۆشیە و باشترینە لە لای من. نزیکی 15 سالایه اف جاده بالا زیده یا خلکی دکشید و لگوری البارو دبیجید بری زیده خلک ژاپون دهاتن. ژاپونیان پیوندیه که روحی لگل بشکفتنا دارگلاسان هیه. لە سەرەتادا زیاتر خەڵکی ئاسیا و ژاپۆنی دەهاتنە ئێرە. دواتر باشتر لەلایەن خەڵکەوە ناسرا. ماریون اوسوبو دو موزیسین خلکی بونن او کرته ویدیویه که جبو ناساندنا البوم خویانو ده اوی کش خوش دا تو ماردکن. سردم سمارت فونان دا تو مارکرنا کلیکن خوش و دیمنن جوان حسام بویه لی گنج دهین اوی جاده بتایبتی جبو فوتوشوتینگه. من خەڵکی ئۆکراینام پێش 2 ساڵ هاتوومەتە ئێرە ئەڵمانیا. ئەمە یەکەمین جارە من دێمە ئەم شەقامە و شەقامێکی زۆر جوانە و هەندێ وێنە دەگرم. دچێروکن ئەفسانەیی دا گولبارین هەیە. دوان روژن دەستپێکا بوهارێ دا لە ئەڵمانیا لە ئەوێ جادەیە بڕاستی و بێی مرۆڤ دەست لێ بدەن گول دەبارن. کێمتر ji 100 دارên gêlasane di ئەوێ جادەیە da ji bo xelkê bûn û her wisa şaredariya evî bajêrî nehmeteke ku magnêtê rakêşana xelkê ye ji bajêrên cuda yên Almanya bû vê derê. Tenanet ji welatên cîranên Almanyayên weke Belçîka û Hollanda û Fransa ji xelek de hêt evê derê. Lê xelkê akinciyê evê cadeyê hinek caran bi bin lêvan ve û ne ji dil jî dibêjin hatina zêdeya xelkê li vê derê demên me yên bihêmvedanê kurd kirîne û kêm bûyne. Zinaşîn û Rûda û Bon